So CGPA 3.0 masih layak ke untuk keluar negara? Okay, so untuk you study di luar negara, you ada two parties that you need to fulfill their terms and condition. One is the university itself, another one is the scholarship. So you kena tengok berapa qualification yang diorang nak. So let's say dekat universiti luar negara selalunya 3.0 and above dah lepas dah. Tapi kalau scholarship tu nak 3.6 and above, 3.7, 3.8, 3.9, you kena fulfill their terms and condition. Obviously bila kita nak keluar negara ni, kita banyak menggunakan scholarship. So you kena check scholarship berapa qualification yang diorang nak, berapa final CGPA yang diorang nak untuk melayakkan diri you ke luar negara. Tapi before you apply scholarship, make sure you ada offer letter. Sebab obviously bila you sebagai sponsorship, you nak sponsor seseorang, mestilah you nak orang yang dah ada placement dekat universiti itu sendiri. Sebab tu I encourage all the students to have at least conditional offer letter ataupun unconditional offer letter, barulah you apply untuk dapatkan scholarship. Okay, follow me for more tips to study overseas. Bye bye. Assalamualaikum.